Binakadlarog sir man. Kasano ma'am? Kasano nga naamuan, anat na paspasamang pa ilang imun una, sakbay mo nga naamuan nga binagkat da ma'am. Nirainda garog sir ko na data karga mawano. Apay sinong bumakat kapitan kanuk. Kaano ma'am dato nga napasama? Hindi malum Domingo sir. Okay. Ma'am, siya taga ano tayo ma'am nga talaga? Paway sir. Taga Paway. Ngam na tayo ma'am ket mo may dito ilawag tapno laing agla ko ma'am. Lako lang sir. Night market. Kung Okay. open market. Ma'am, nakunam nga idi nagriing kan ket awanen na talaga tini panamag kanya mo nga awanen dito lakom. Ba day ba barangay madidam kasta. Kaya nasa mo ma'am maturog ka, ijay mismo nga abay ti paglakwan ma'am. One sir, day batog grocery sir. Okay. So, sino ma'am nga kapitan iti dinakamat da nga nangala ka dito nga natnatan? Babae siya. Daamot lagan na. Ngam ana nga barangay ma'am? Daamot anak barangay Talawag market siya. Ngam ijay barangay 16. One Iti sir. ayan ti merkado publiko ma'am, iti nangala. Babae, kapitan kanu siya. Kung ada kadwa na kanu nagbaka. Haan nga naipakpakaamo kaniya nga pangikabilan da na apay nga binagkat da ma'am? Dakis kanu siya. Dita ko na damang. Madidak ko malan nirain na yakar ko kuma. Kat hindi parang kalmam na bagada dakis. Dati-dati ko dyan kabila. Ijay abay iti grocery ma'am, iso iti pangikabkabilam laeng, Yun, ang sir. isot paglakwam. Paam siya. Pangikabilam lang. Yun siya. Okay ma'am. Ma'am, malaksid ka dati nga banag. Awa may tagay naiapakpahamo ka na kayo, nga sidewalk vendors, ket maipawil, naglako, kadagiti sidewalks, awan ti kasi ma'am. Awam mo siya. Di siya mo lang, daan maglako-lako, naturuga mo lang. Nabayag mo ito ma'am, naglaklako tayo. Mapagtarti, mabalang kan open kita ko nada kalsada. Basta awan da impyadon aglako ram. Okay ma'am. Ma'am, karatoy nga napasama ka malaksi diti Bomboradyo Lawag. Ada ka di pa rin duman nga otoridad nga napanam tap nagkidnaw titulo? Tipelaan siya. Okay. Maya lang, kung agpatulong data, uutahan lako. Dati nga ilaklako ma'am si ka mismo ti akin bagi wano ipalpalako dalang. Nagutan ba Bombay sir paggatang ko lako. Manot pakabuklan nga balor na dagiti nga naibagkat ma'am. Nasarap sa apulo siya. 10,000 pesos. Ano nga klase nga natang negative? Karabasa, pariyak, tarong, kamatis, uto, basta natin. Okay. Ma'am, kasano kay nga kabayagan nga aglaklako ma'am? Matawa na. Bayagan sir. Hindi pa lang 19 taon ko nag-58 ako. Ngam tatalang nga gundaway nga kasi nga dati napasama. Uwan siya. Awa mo tagiti kadwayo nga nairaman nga naibagkat itilaklako na ma'am. Ada siya. Mano kayo ma'am? Ti estimate nga bilang mo? Dua kami lang naala siya. Pumanaw ka mo di jay may siya. Okay ma'am. Tatang gundaway ma'am manawag ti plano tayo. Kalpasan ti dati nga napasama. Maya kumaro agpapakaasi siya. Agpatulong. Okay. Sige ma'am. Ma'am, dati arod na mga kabombo ni Ma'am Yuvilda Guillermo is di agreklamo. Ayan, nga mesta ako nga vegetable vendor nga base kan ko na at nabayagan na si Podabo 19. Ititawin mo ma'am. Hindi nang rugi ka nga aglaklakon dito yung Lawag City. Kaya tama na tawin mo ma'am? 58 siya. 58 years old din. Nga, tatalay nga gundaway nga dapo ni Kasoy. Ayan, nga naaramid mga kabombo. Nga kenkwana nga daapo iti pan na kabagkat karigito'y apo nga lako na. Kaya ti madakdakamat apo nga kapitan. Ayan nga nagbagkat karigito'y apo kaya ni Barangay Chairman Jocelyn Samonte. Daapo iti sa bali nga linya kadwa apo ni Bombo Cristel Tabladillo. Bombo Cristel, please come in.
Yes, Bombo Chay Tagondaway nga ron, dakat damat ha, dito'y ni Barangay Chairman Jocelyn Samonte, nga mangiya lawlawag, karati paila ang akusasyon, arati paila ang agrek-reklamo ita nga ni Ma'am Wawa, dakan iti Ma'am Wawa, karag ito'y alleged nga panaka-confiscate, karag ito'y lako na nga natnatong. Naimbag, bigat mo apo Barangay Chairman, na nasusip ka iti Bombo Radyo Lawag, kan makadkadwata pa ni Bombo Joy. So ilaw-lawag mo mana, apo Barangay Captain, kadati pala nga napasamak nga alleged nga panakaalayo, kadag ito'y natnatong ni Ma'am Wawa nga naglako mismo, dito'y sangwanan iti may isang establishment, kuno dito'y sidewalks, dito'y tiyandaan na apo Kapitan. Naimbaga bigat mo ma'am, dimawat ngamin apo iti coordination timawag ti market kada kami kasi da kan operation da apo nga maikaten natangken kanu ngamin apo ti ulo diritoy aglaklapo ti yan ta sango ti BDO ken itoy along Bonifacio Street. Gapu apo ada ngamin ordinance sami regarding data nga data iso ti inted ko ken katikapi na ma'am nga regarding nga maipawil kada ka ti aglako iti sidewalk alis. So idi kalman ma'am, idi madama ti sursur mi kadwami ti pulis, ti taga ni apo market master ken CSU imbagada kanyak ma'am nga ay ken diri tanod apo. Imay ditay ko nada nga ma ay kap adamit nating itang kakaiwarat tayan tatenga kasi ada kilonan ada no makitang di picture na ma'am ada kilonan ada diri tay lakonan so kunaksit aking bagi kunak so ay ada sunad ta maturog kuna DJ tricycle so ma'am hamoy baga nga di ka pinagunyan niriing ka idiniriing ka ma'am imbagak nga ay ma'am mai diritoy lakom ket adad toy aglako ka kadi anati kunam kanyak ma'am anat imsungbat mo kanyak sa ludsudek king ka ti kunam ay haan hanak aglako dita kunam so timbaga pa diri tricycle ma'am nakainom ka kano iso marigatan da nga mangriing king ka maturog ka hamo nga ibaga ma'am nga hamuam mo kasi kinasarita ka in sublimi pa diritay da duma nga kamatis mo ta makigingginuyod ka so kung nakadiri jay tanod isubliyo lata dirita kamatis and apo so diritay mo na apo nga nabakat impan mi amin sir i JCSU ada picture na apo ipakita kini ma'am nga ada JCSU tilang obraen da apo umay dagbayad iti penalty da nga as nakaipan ije ordinansani. Ito no nakabayad dan sir tugot da DJ resibo ipandayan JCSU isublimet ti CSU diri jay na confiscate nga lako da. Mano dati penalty tano ko na. So ti umuna apo ngamin balbalaagan mi pelang isuda ni Ma'am Wawa idi pelang mano nga tawenen kanayon mi nga bagbagan isuna. Nga hamay pari ti aglako apo. Ore diri aglaklakot ikan kanayo may paritan ilaglalo yan ta BDO. Isunod nung mapansin mo ma'am awan nagreklamo nga aglakot ikan kasi nagbayad dati penalty na ala damit diri day merchandise da. Sika ma'am may kaagbay binaong ka jay barangay hall nga mapan agbayad jay penalty ngayon hamukan no kaya ti agbayad intawag ni sekretarya ken treasurera kanya ti Kalman. So ti kunak mapanlat ta agsubli jay CSU kasi adda jay diri kay merchandise na makisarita lataken market master. So jak amo detan sir kasi awanak idikalmanen. So nakigtutak di baga nga ilaklakok. Ma'am, ang nakatinlakok. Uray mesa kamatis awan binakkat ko. Ada amin ta si SU ma'am, ing kakitain, pati kilom, ada picture mid toy ma'am, ada ebidensyami. Hang kami nga agipipan ta barangay hall ta jak kayat. Agbayad kay lang apo, itimul tayo, taalan nyo tayo resibo, in kayo ta CSU, nga mapan i-claim diri ta merchandise yo. Di ka pa'y nagbayad ma'am, iso nga ron nga hangka nga pinasingir ko nak, mapanalata ka sarita di CSU. So tiya kayat nang sa apo Kapitan confiscate nyo amin dagitoy aglabsing iti paganurutan kasi saan laang nga iti barangay yung iti maipawil iti aglako iti sidewalks no diket iti biyang pa iti City Hall iti lawag
city anya kata naigat datoy nga iyamon monitor da nga talaga nga maiparit iti agalako kadagiti sidewalks gakwana na ta makaiya tunda iti traffic pakairamanan dito nga med iti umisok nga pagnaan dagiti agturong nga iti tiandaan kada tumapay nga establishmento po barangay captain. So i-confiscate yo dagitoy natdatong maikabil iti CSU then apaman nga nakabayad da akat maalada dagito nga natnatang ako. Yes, ma'am. Kasi ma'am, last Tuesday, napang kami yan timawag man iti market ti assistance min. Dito yan ta BDO, ako ti na alami. So, ako na nga min, dinamag ko, yan, ita yan ta market apo, no apay, ayabanda kami. Kuna na, awan ka no nga min, power da nga dete, no na nabagaan da na confiscated, isublida. Ag sublidan tumanin nga aglakon. Iso nga ti napiyat ada ordinansa iti barangay tatno met agnakem dirito nga aglalako. Iso nga rod ma'am nga idi napang kami kapaiswala na ma'am tinakaalakpay dira do mga ikan dira dat picture ket CR. Iso nagungetak pay. Oh, impandayan ti uneg ti CR da. Dete nagtataray dan ma'am kinamat mi napanyan ti uneg ti CR. Ni apo ko na impan mo pa yan tauneg ta CR da ikan. Ken no gatangin ti tattao deta ko nakanapay. Oh, CR deta ma'am ko na. Dunaw dawat ti kasta kada kami ma'am namin anon ma'am nga deta ti kanayon nga ubraen da kada kami. Ngano lumabas pagaam. So no aglikod kan ma'am. Sublida man yan mapandaman naglakon ma'am. Iso nga rod nga italagang implement ko deto ma'am. Kasi adume ti reklamo diri duman apo nga nabangsit diri tay paglakwan dati ikan nga din nagbalnawan dan ipandalatad da kami met ma'am ti kakaasi. Diri tay storage da ma'am nga diri pag ipananda nga diri tay plastic da. Dajay nakatambak-tambak idjay. Pagkatin mi amin dajay ma'am confiscated mi isublimi kadakwada no agbayad da lakid di. Kasi naglabsan da ti ordinansa. Ti sidewalk alis tayo. Mano lang ma'am iti pangatwan nga pag penalty da 300. 300 ma'am iti first offense da nga maisubli the merchandise da. Yung tinapanunot ko ma'am hami kayat nga ipanta barangay hall hangkong hami kayat ipanmilat nga isurrender ta tiyandahan ta awan pakasarsaritaan ti barangay mi. Ngam dagiti mo kun yun ka ma'am nga penalty pakaipapanan. Nakaresibo iso na ma'am mai-deposit yan ti account ti barangay. Kasi ada resibo dan ko ma'am i-deposit no kan ni treasureran. So yung gana ka ma'am, hanpay nga nagbayad at madagtatamat nga reklamo ni Ma'am Wawa. Haan ma'am, kasi natangsit ka no isuna, so kuting bilin ko di kalman, subliyo latan ta jay latas ti SU isuna ang makisaritan. No ma'am, no dirita merchandise mo nana, hangkong nga ilaklako, inkakibdilat ta alain ta si SU, dadjay, dirijay, kilom, kada iso amin, ada picture mi ma'am, nga may pakita nga awan binakat ni. Iso nga Ngam idiyon una ma'am, nabagaan tayo pa di isunan, napalahagan tayo, tapos kastagat aware ko mamatan nga saan nga aglako di jay magpespestuan. ma'am, na take as kunanan, nabayag iso nga aglaklakod tan. Ma'am, damagik keng ka, saludsuden ka, tataka lang nga natiliw, di ba? Tatami la kinonfiscate talakom, kasi kanayon da ka balbalaagan. Umuna pa nga pakiap apaam ka dirito'y tantanod ka dirito'y tattao. Iso nga rod ma'am, haang ka nga tiniltiliw, tattalang, nga inikang kamit eleksyon mo amam, tanatangkin mit ti ulong tatta. Oh. Okay. Bombo Jay, no, ada pa iti follow up mo kani Apo Kapitana go. Okay, maraming salamat, Bombo Krista. Sakbay tayo nga mapan kan ni Apo Kapitan na Jocelyn sa biyak ni Ma'am Wawa. Ma'am Wawa, kada ito imbaga ni Apo Kapitan Jocelyn, anat kinapagpaiswanan nga adda ka iti influensya tinasanger, allegedly. Sakbay da ka nga, kumbaga, dato'y kinasarita ma'am, nga alaan da dato'y lakom. Nabartek ka ma'am, idi? Haan siya, mamaturo ga. Okay. DJ Lakom. DJ Lakom ma'am, nga kunam nga dayti igil wala sang wanan iti grocery nakadasar nga arig mailakon when no dati Madinay, di sir na isupot-supot lang siya. Okay. Anat kinapagpaisonan ma'am nga nabayagdakan nga bagbagaan nga maipawil iti panaglako iti sidewalk nga kunanan ni Apo Kapitan. Awan mo siya, tatli di lang kalman bagana.
Di lang kalman, ngin bagana. Awan di mo unan. Awam sir, awam baga na kanino. So amo nga maipawil ato nga naso nga banag. May par komersyal ka madi baga na ko ma'am gumagatam mo lako. Di kanto aglako-lako madinam ko na sir. Di mo lang kalma. Amo kapitan. So gumagatang ni Apo Kapitan Tilakom. Ngun. Okay. Apo Hindi na Kapitan magbabago. na Jocelyn na ma'am nimbag nga bigat mo. Pakaseknan direto'y ordinansa, direto'y kopya nga gam ko tatagon daway. Kung na to, an ordinance prohibiting the use of sidewalks, alley, and roads for vending or for other unauthorized purposes and providing the penalties and corresponding violation hereof. Nakita yo mismo ma'am, kareta nga panang kumpiskaryo nga aglaklako ni Apo Mamuawa. When no adda ka diti provision na dati nga na sa nga ordinansa nga uray haan nga aglaklako iti sidewalk. Ngem no makitam iti lako na nga adda iti sidewalk ket mabalin nyo kumpiskaren Apo Kapitan. Alas 4 idin sir, naka-display ngamin dirita lako na ngem naka-plastic with kilo. Adayan ta kalsada sir. So ada picture ko no kwa sir nga adayan ta sango mismo ti New India. Direjay lako na. So nga niriing ko pelang iso na sir. Ana ibaga nga hangko nga niriing ko ngem ko na DJ tricycle. Ma'am, napigsa pelat tama na deta ta kainom ngamin. So nga idiniriing ko isupay ti agunget. Kunaking ko na sir. Ma'am, awan makiap-apaking ka. Ibagbaga ami lang king ka na maipari ti aglako. Sir, jak kumatgatang tilako na tanga sak nukat para tsenda nila kay ko. Nga sak tagtsentsenda, ma'am ang kapay nakasarsarita, ma'am. Dili jay tano tinangbalagking ka no malagip ko. Ada report ito idi ma'am nga nakiap-apak kapay. Idi kagawad akpelang nga si kamanen. Nga ada kanupay kutsilyo nga pagkastam dirito'y kasta. Iso ko nakang kay umas asiteg, tabaka, may magpungin na kay deta, iso at pumadayo kayo. Iso bliyo lata dirita lakonan. Tanatangsit iso na sir, talaga natangsit iso na. Iso ko nakang kamakiap-apa ma'am, tabagbagaan ka lang. Kunakpay ma'am. Adot nakang yag ma'am, sir, uri damagin nyo yung tanyong India. Imbati ni pa'y kete kamatis nan sir ta, kunakbabaan yun, tama pantulata ta CS yun. So DJ sir, pinanawak isunan sir, kaya't apatulan, isuna ta, makiap-apamet ka, create met isuna ti agbugka-bugkaw ita, iso nga panawan yun. Pinanawan mo isuna sir. Dati ma'am nga iti nga paset iti New India iti talagang pagpespeswan na ma'am uno ang umakar-akar. Ita sir ti pwesto na no ti malem sir. Ngem ti bigat mapadan sa aglako no kwatay ko na dinamag ko di kalman agpaspasublat ka no isuna ti lalako na tatagapaway isuna. Tagapaway ka no isuna sir nga ipaspasublat na diri talaklako na. Ket binagaan mimit ka namin at bagbagan sir tay kunana nabayag isuna aglaklakot tan di nabayag ko kumangor nga tiniliw isunan sir. Ket kanayon ko metabalbal laagan isuda. Pabalbal laagak ti tanod sakbayan da nga ag-road clearing. Uray diri taglaklakot ikan sir kanami balbal laagan siyak pay misut mangibaga apo ta pinaglako yo. Ngem haang ko nga kinasta isuda sir no diket dimawat iti assistance ti market kada kami. Tamaas siya nga nakmet kada kwada. Yes ma'am. Ala in all fairness met Apo Kapitan iti biyang iti BPLO talaga nga dato iti mesa kadagiti kalikagumda nga mapasama kaya kadagiti sidewalks nga talagang ipawil da. Ngayon iti mismo nga OIC iti BPLO nga ni Attorney Charito Malikad iti nangibaga nga adu nga talaga dagiti nabengeg nga sidewalk vendors nga oray patalawen da pasublian da. Tatagon daw ay Apo Kapitan Di pa'y nakakatkatawa sir ket hanga ito'y barangay ko't pagyanan datatan. At dadaapo yan ta igid yan ta pure gold. Dadati pagtambayan dan. Kasi nga rod hanmi nga igemen ito'y barangay 14-15. Iso adada dita tumawat dat assistance kada kami tapo dirita taga market sir imbagak sir nga ay hangmi mabalin nga kasta dita kasi hanmi nga vicinity dita manipod lang ta Jollibee ingana apo ta St. Joseph ken ditoy BDO ken ingana lang apo yan ta sango ta Broadway tibagi mi sir. Apo Kapitan kunan mamuawahaan nga aware kada tinga nasa nga banag haan tinga kasapulan iti information dissemination pa tapnon maipakaam mo kada kwada nga nasayaat dagito nga banag sakbay nga kumpiskar ma'am.
Sir, imposible sir nga dinaam mo. Nabayag deto'y 2019, deto yung ordinansa amin sir. Hindi pala ni Apo Vice Mayor, iti kapitan ni. Mm. So nga, very impossible sir, Jack, mamati nga hanaam mo deta kasi masapul nga indisseminate mi deta sir. Nga maibaga kadakwada. Isuda talagat natangken ti ulo da sir. Mm. Okay, ma'am. Ma'am, anang di plano tayo? Kada ito nga pasamak tata, nga gundaway, kaputa talagang ilablaban ni mamawa nga awan hang aware, awan ginapagpaiswanan, dagiti alegasyon mo, kan kunana nga rumbeng nga isubliyo, kunana, dagiti lako da, ma'am. Sir, no diritala ko na sir, adano ko ay JCSU sir. Awan na confiscate uray mesa nga impanmita barangay hall. Ada picture mi sir, kasi pa-picture ko amin, nga dirijay na confiscate kani ma'am, ket ada yan ta si SU, pakita pa kani Bubo Cristel sir, Bumbo Cristel. Sa mesa pa sir talaga, uri ay napapanan mi sir. Ang kung kas atrasan iso na sir, ta adak met ti usto sa awan ng deta madibagbaga nang naglaklak o akti kamatis. Baka iso na pa iti kasta ekser, ta awan met ebidensya nang naglaklak o akti natnateng. Nga diri tayo kinong confiscate ko ken kuana. Ken talaga sir nga i-kastak detoy nga deti ordinansa mi implement ko sir. Mm. Ta adak met ti usto sir. Yes, ma'am. When, no talagang ordinansa dito, talagang rumbeng nga ma-implementar. Ma'am, wawag subliak kaniyam. Anat plano mo tata, ma'am? Nga kasoy, iti naibaga ni Apo Kapitan, nga ti lako, mabalin mo met nga mapanalaen, JCSU, ngem ada iti penalty nga bayadam nga umuna. Sakbay mo nga alaen, ma'am, maala. So, taramida, ma'am? Man, bayad. Bayadam natan, ma'am. Mano. Okay. Apo Kapitan, mano kanot bayadan ni Ma'am Wawa? In kalabasit ken ni kastan tabasa MJ ordinansa 300 apo iti first offense mo no kung mabinayadam di kalmanen ma'am tahang ka nakiap apa ka diri J treasurera kada sekretarya di na alam ko ma di merchandise mo adagos inalam ti resibon ipakita ta CS yun na alam diri tay lako mon ma'am. Samo si bagbagam ma'am nga aglaklako akti nateng ate aglaklako ako mat nateng ma'am. Ngay bagbagam la salud-suden ka man ma'am, haday nalalak ka natin ure mesa kamatis na barangay hall. Ang kaagit bagbagati kasta ma'am. Kasi ada ebidensya mi, picture kami amin ma'am, nga makon-confiscate ko. Nga may diretso amin yan ta si SU. Madimit ka ba may amang may broadcast mo, nga glaklak up din natin. At nakadigit inalaala na nga natateng ma'am, nga inlako ni Apo Kapitan? Daam mo. Awan mo na aam siya. Basta dayjay lang karga. Okay. So, di ma'am, nga rod, mamuawa, 300 pesos iti rumbeng nga bayada. Makan kalpasan nga mabayadan datoy, ket maalamon, datoy natnating mo, ma'am. So, kasi kadi, umanamong ka, kadati nga naso nga banag, ma'am? Sa taramidin, ma'am, o nasaan? Okay. Kalpasan iti pa nakaalam, ma'am, amumon, nakaskunan kapitan, maipawil ka nun, iti sidewalk, pa naglako ka, iti igit-igit ti kalsada. So, anat plano tayo, dat nga gundaway? Hindi to ulitin. Okay, ma'am. Ngam awan ti plano mo sa bali nga pagpwestuhan, gumatang iti pwesto kasi Awan, okay. Batyak karga. Wala kita dito iti mas legal ay ma'am, gabuta maipawil kami na dati mandato pa iti biyang TVPLO nga talagang hanga mabalinen iti panaglako iti igit ti kalsada. Apo Kapitan, agyaman kami iti oras ngem no dapat dagiti balaag mo mensahem kadagiti da dumapay nga bengeg gaya nga sidewalk vendors, go ahead. Palagip ko lang apo nga deta ordinansa mi apo ket i-implement ko deta apo. Tanabayagen apo nga isu nga na-create nga rod deta apo nga ordinansa. Tana idi agtiliw kami apo isut ibagayo nga awan ordinansa mi. So itataapo nga o the ordinance sami, pinangitulong mi met apo iti market, Kenti City, nga very met apo, unfair met apo kasi nakimiting ak apo ka diri aglaklako ti ikan. Nga unfair kada kwada nga agmangala dati pwesto data tiyendaan, tapos da kayo nga hanga agbaybayad, ket da kayo't paggatangan da, kimapsot kano apo, tilako da, gapu ka da kayo. Ket tilang mai-advise ko apo, in kayo mga lati pwesto yun ta tiyendaan. Taawan mangipawil, when mang tiliw to kada kayo, no naglako kayo, yan ta tiyendaanin.
Para kada kayumet lang detoy apo kaya tsungaron nga aking kinamatay lata kada Merkules inaldawen apo nga i-implement ko detoy. Ta imbak pay apo ta malasin da kamin. Kaya nadritanod min. Imbak apo nga handa nga ag uniformen no kaya agay di dalatan. Kat no kasi apo no sumungad kamin, diritadan at tataraydan apo. So nga pakaamok lang apo nga istrikto nga implement detoy. Oray ay napakadkadanunan tayo apo.